Estimadísimos, e hoxe vamos a falar que é mellor para emagrecer, alimentación líquida ou alimentación sólida. Se nós non fósemos seres humanos con sentimientos, sería exactamente igual porque as calorías son as mismas. O que acontece é que os nosos mecanismos neuroendocrinos que estimulan o apetito e como quemamos están moito influenciados. Cuando nos facemos líquidos, o noso cerebro interpreta que estamos bebiendo, non activa mecanismo. Cuando nós, por contrario, facemos sólidos e mastigamos, e a máis veces mastigamos mellor, o noso cerebro interpreta que estamos comiendo e aí activa mecanismos que nos van a facer quemar máis calorías. Por iso é moito importante non só que faça alimentación sólida, que tenga algún grado de rigidez e que mastigue moitas veces. Eso será fundamental para perder peso. Y no esqueça que tiene que comer las proteínas adecuadas, facer ejercicio físico en la cantidad adecuada y no esquecer los vegetais que moita gente esquece. Teña un fantástico fin de semana.